Ta kajing shepting, yo wan kajing penkala haka amendment jong ka 6 schedule, hadian pakadon kajing penbor ban penkala, naka kenhun jong ka tripa, kabala yo banyak kendu yo Amit Shah, dang haki kendiat sengi baladep, nakaliang jong ka executive committee jong ka Kazi Hills Autonomous District Council, menta ka janmit, kilaya syong kajing yalang kabakirki jong ki MDC ka KHADC, banyatay, halor ka dekamat. Haba kren kilat patay kubor, nakaliang Deputy CEM, ba PNCM, ulaong ba nakaliang jangka council, kalaya siyong yaray ba kerki, kalong ba kinlong kibahusyar, na Mario Jaba ka Sarkar India, kanra banyata yakatikamat hakadorbar jangka parliament, kabansalong sien. Ulaong ru, ba nakaliang jungki, kilashim yakaray ban pentikna ba kani ka amendment ka Kentin Villages Council, kam day banrung. Henry kade bandon be ka Kentin Villages Dorbar, bat Kentin Municipal Ru, hapo ki jaka ka Council kam yahap satya, bat kade be banrung ka Kentin Town Committee, ne Town Dorbar. Ula ongru, ba ka jingjit kinong senchar thau, day be banjit de kishnong ki hima bat ki raj, kat kum ki an jong ka District Council, bat kam day ban le chaka State Election Commission. But the report juga State Committee, juga kasih Autonomous District Council. Mentaka janmin ila khot ya ka jingelang baro ki MDC jonga kasih Autonomous District Councils ban ya kan biang kendiat ka jingere bat ka amendments jonga 62 kadang golong atrai pitip bahwa undang ilam jonga tipra di ba predut nanti Tripura lah ikan tu yo Amit Shah ini sini i kumba kane ka jing amen ya ka 6 dil nyimtip kala ban long kloi ni kala ban long slam tendai na ki tak kisien ibang yo i nagaliang jongka Tripura kiba persangkat bala ban push na ka bentakan ni ka amendment nagaliang jong i ka executive committee ru klem da syong thai ni na ban paulong husiar kendiat yo kumnu ki wanra haganika session ke bansalong po parliaments ni khot kerki kan ngilang kading khot kerki jumi ka ngilang kalong ban ya plu jimut biang ya ki ai ki benta ki bangya 125th amendment ya kebala introduce osnem arja ka kendai bar gila form ru nakalang ka parliament ya ka parliamentary standing committee bala share bala head dau Anand Sharma. Nah tapi kenal bahal awan hangnya Shillong ru ban shime ka views ka obrian jongki councils jongki NGOs jongki Rusham Phang. Nagalang jong Anand Sharma ko mu chairman jongka parliamentary standing committee la somme di report. Nagana wi sutu bagaladon haka final stage. Te khamtam mo mga umi fi sachisin bagajing pressure jong Tripura ya kan dega amendment juga 6 dil who knows kala ban wanra ha kan dorba ya kan kan jungi mentakas ni nyai bani ki ju ki point ki bangaju keren kata kalong bangin penting kena bahakane ka amendment kaktin village council kam de bandung nam tajungi ka di bandung village dorba Hajing ini bat ka municipal council ru maka diketin municipal hangi kamda yahap than yang bare ka di ban rung daga town committee ne get town dorbar nang ta kumba julong yaki rang basnong dei banjit daki hima daki ilaka kat kum ki rules jung ka district council ndei bakar le shaka state election commissions Hoy jadi jadi berkat election ya ki member juga district council ru kanlong baik kat kum ka election rules jongi ban conduct baik daka state election commissions aka jinga dei berki on representative tribe ru yang balakum do kumu ngimdon kam ban mention yano kan sulong baik kat tangut kinlong ki nominated member kabaka Syong haka jing start dongka komen baru gomnor don kam pada dubu ya kaktin on representative tribe
Kita kilong few point but hoi akan nak jing dei bakan number of seat ru hoi nilai keren hagapor mentang idon Arkondai plus iway Arkondai elected iway nominated kadon jing keren ba why not 36 elected 2 nominated kalong 37 don ka jing ru why not 36 elected 4 nominated di yakini ki ru ingin sanang ekran rengkat-rengkat buat ke sorkar kenang ba kajing mut jongi ke long ba ka opinion jongi ki MDC kanya long lang kumju kumga opinion jongga komen kenang ba kan nombu jing artin ya ka home ministry but kumju ru ya ki wei atna trikam hang pe Delhi baginum confuse arnya de bagi opinion ki jongi dia natak daw ni khot keti kan gila badi kan ni kaju la se hagini kan dia si ini akan du ya ki official juga home ministry la da yo klat bat yo home minister yo ka union government ban pen sngau ya kini ki jing sngau jongi kum ki MDC rengkat bat ka sorkar jongi hang ni kamlong regular namangi mahap hak artikel arspa rapo kepada nak bentaki municipal bodies buat nak bentaki panchayat. Te bare hadu mentaru ni dang yo pisa naga through Ministry of panchayat naga daw kolong ba. Nimdon naga jongka provision na poka constitution. Isuna bahagani kladon article 280. Dan mereka subit yang ikan dia bagi don kita village council. Yang balakum nu kan don betang district council. Village Dorban, Town Committee, kenang bakan nom kata, ya kan, sistem begini. Kita kilong ki katukan ki points ki bangi akran mentakas ni berki perlu MDC.